Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मोल्या अभयारण्यातल्यान हायवे 4 लेनिंग, रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आणि पॉवर लाईन प्रकल्पांचो इशू इल्लो कोर्ट, थळावे आणि ग्रीन वाईल्डलाईफ ॲक्टिव्हिस्टांच्या पावड्यार तापता. हे खासा रिपोर्टाच्या माळेत हायवे, रेल्वे डबल ट्रॅक, पॉवर ट्रान्समिशन लाईनीचेर रिपोर्ट झाले. आज हे तिनूय प्रकल्प पुढे धुकलूंक सरकारान केल्ल्या EIA रिपोर्टाच्या कांडाचेर रिपोर्ट. अभयारण्यातल्यान वचपी ह्या प्रकल्पांच्या EIA रिपोर्टांक कशे तरेन फाटो दिला पळयात. 153 किलोमीटर लांबायेच्या हायवे विस्तारात 13 किलोमीटर रस्तो महावीर वन्यजीव अभयारण्यातल्यान वता. अशा प्रकल्पाचो आधी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट करचो पडटा. मात ताका फाटो दिवंक 153 किलोमीटरचो प्रकल्प सरकारान 2 वेगवेगळ्या प्रकल्पांनी विभागून दवरला. गोंया वटेच्या हायवे विस्ताराचे काम गोयच्या PWD आणि कर्नाटकाच्या वटेन नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी. मात कर्नाटक हायकोर्टाच्या नदरेन ही गजाल लिपून उरिल्ली ना. The Karnataka High Court said, ask the government that you tell us what is the total length of the highway. If Goa and Karnataka together become more than 100 km, then you can't say, they had said prima facie, that you cannot say that this is a less than 100 kilometer highway project, because this is a national highway project, it's not a state highway project. हाय टेन्शन ट्रान्समिशन लाईनी घालपाक ECची गरज ना म्हणून सांगून खंय सरकारान EIA रिपोर्टूच केल्लो ना. बायोडायवर्सिटी कमिटीन तयार केल्लो रिपोर्टूय गोयच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डाक दिल्लो ना. And the EIA report for the high tension line, they say we don't require EIA report because no environment clearance is not required for high tension line. So they have not done a EIA report, they have done only a biodiversity report, and that biodiversity report has not even been submitted to the Goa State Biodiversity Board. I mean, there is a board, it's a statutory board, and if you want to prepare, if you are saying that you have done something on biodiversity, you should give it to the board. The board can assess whether you have done a good job or not. कुळ्या, मोल्या आणि शिगावचे लोक प्रुडंटाकडे उलयता त्या प्रमाण हो प्रकल्प चालीक लावच्या आधी प्रकल्पाविषयी गजालींचेर ग्रामसभांनी चर्चा जावंक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आणि स्वप्नील तारी.